الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surat Al-Balad. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلقتها العقبة وما أدراك ما الإيمان ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma khala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'aiman fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Doa turun hujan. As-sahiban nafi'an. Bacaan duduk antara dua sujud. Hamdu mil'us samawati wa mil'ur ardi wa min'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Doa sesudah makan. Allahumma alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hadis tentang takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Artinya takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Hadis manusia paling baik kedua. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Artinya pergaulilah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik.
Tepuk tangan.